بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دين بعد ديتن program mahra bekun nas marhaba danna da advi salgonu hama mi program gendani amko genda waguta tafat wagutekka ramadan mahaka adi haroda ge dosta kuliyat daati wargina be from this koroda tippawati timings dima kon gotun algon me megadi kurinu gengos janama detere kuriya noingos mi bishafa hun kuriya mi gendani ramadan mohon feshegen ena sirat kore dengan hafta feshegen hama kuriya salgon me kuriya gendiya wagutuga kuriya danwa dannawalamu meduge mawluwa algon jehidana inshallah ad meduge mawluwa ki henduna haviruge zikurtawge makkama mativerikama adi muhimmukam admika behegatum bayan mare mi risala tabbas diwa fa ebhuri ada algon swana me behegatum bay diunta defa de mere algon me mi hissa kolla fotaki no risala ke Sheikh Muhammad Sinan divehi ba tarjuma korwa fa wa risala risala ga me wani Sheikh Salih Munajjid hafidhahullah sheikh mi mawduga diwa fa kuda risala divehi ba tarjuma koffa ega mewani henduna havira zikura henduna havirga zikurtaka gule ettiris fada den alun hama kuri session teke ekkota kammi session tawga moli fekiyumenno ma alun magan maqsad ek hena sama ega muhimmo baata tebe forna hissa kolla adi mi muhim nuktatak adi alwalaf mega linko alun share kollana alun ge mi telegram channel ges mi fotoge linko mi haru fenna nana dalgol me meeting ge terega alwalan kuriya kendane adege ituram me har message ge sargona me share kollane photo ge link tibe from download link adi be wada gannawan me foin ma gadu gotege mere kuriya kendan den henduna haveruge zikurtaka balala iruga mi zikurake jumla gotegas para mativeri kame Allah taala kit Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi sunnatuga ekama awara boda baralo afave hema kit Qur'an uga iwahaka zikur koregen asfave adege itura sunnatuge sekama wara boda barolo gen asfame fe fattamu furtama genna fumnika vegotum wardugen asfa amu hadis takadi ayetta Allah ta'ala hi qurban alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub amaksharu hittaka hamajeheni hitta hamajeheni Allah handum kurun no heye adibes diri huri mihaka marfa mihaka misal jissafan Allah handum kura mihaka handum nukura mihaka tafatu den zikuruge waragina baawettan ebori qur'ana sunnatuga waratugen asfa den zikuruge fettaves kurige mare mani diwa fam amal yawm wal layla henduna havir kuram huri amalta mi namuga waragina elmene kurige ebori fetta diwa fa den effettauga eruge elmene hasogotegga makkama behegotun waridu kankama amaltoga makkama behegotun waridu hadista riwa korawwa rebekalum bay faharu mi sahanu hadis tabes hunnana riwa ko feki elmene mekamuga genguluwa manhaju tafatu wima ehmema mi fotoga me share fattamu mi wani zikur kurmuga makkama behebay general wahata kennawa hada me zamanuge sama ebor zikur kurma zikurta bayan kufawa hama sah hadis ta ekulawa ka macca ekulawa fa fetta qur'an sunnatu galiga ege me mashhur fatake hisnul muslim ei saudi almerekamuga wa mi qahtani kya bekala ko marfa wa har bi befule liwa fa fote e dibe babe sadi ingles pas tarjuma kor fa dunya wargina bastaka tarjuma korevi adi behe adi mi wikamas hunna fote rajyega dibe bahum sefa ebahuri Sheikh Muhammad Ibrahim nafar wani sheikh mi kiyamangulun dos faruge fe tarjuma korba fa defo rajya durwa fahuga efe tarjuma ko mi bookshop to me har liben hunna na efe adi ege tarabes ege epos dehbon hedi fawa fote ehma jumla gote ga zikur kurmuge wa kami fatuga genna fa ne gotun kihina to zikur Qur'an dola hita mi zikur kurmuge ma kama ke ko bato e wahata genna fa ne gotun zikur ko mat kamu terega bank fa ne kama ke shaytana dur kodde kama ke rahman tila gurussa ode gotun dibene kama ke
haskama hiddetiku am itum filagen danakame adi dunamatiga habata ufawarikama wajadakama feeramu feera lavvanakame adi akhiratuga nuru lavvanakame adi ves minun faadata sebuhun zikur kuru ehme zikur kurani kontana kunta hitunna dulum ves heba zikur kurebe em hitun zikur kurumuga muradaka ay isna fikur kuru adi mi allah ga marfutaka nahitaka med isna fikur ko efahuga ya gota amal tabattan kuru den dulun zikur kurumuga wa kaam kalum zikure bunima dehevegen dane gota dulun mi zikur kurani ama gotekka den hin hadir koggen mi zikur kurun ay emihakam mi zikur toga hagigi faada furiham faada levegen danakam ehm bay farume buna mi weni zikure kiyanne hore hunta mi weni kame dimavi egen beni midaluwani bay fahar mihun mi hin haadun noka hamekane ka routine nek gota hindudun kiyala kiyumun ege furiham faada koffa no hore ehm mi zikur kura iruga emihak mi kiya ichchaka medu visna fikur kuramun ekaman ede haatu ke zikur tawam ko mihunna allah tasbih kiyuma adi dua kuru dua kurumuga allah taala qabul kurawani emihak kiban ekam mi ege furiham darma sawaba adi ege furihama mi effect nota ege asaru emihak qurani visnagen eyan edigen ekamattaka allah hadartuga dua danno afada ekam kuri meh wagote gelum amu derumuga mikan kurar bay faharu komisar ka gafilo wege dimave hena sama jumla gotega me zikurta kiyuma ke hama emihaka kinaguna faadata qur'ana kama den avasarwa no makanu dah ma khushuwat rekama ko madu madun mi mika kurun edevi kembe den mi zikuruga maanata kamda wafat kumuga wahidam mi gas zikuru koffawe mi fotuga den efoga menani mi zikur kurar kom hendu haraka koran jehetu no tantumu ilmeri metu gonna khilafem mi bayin ilmeri midalu wani mi egota mi notur hen mers ebbas wa no gota ki emihako du haraka kuranama mi emme kodamenun evaru koramana kamde bayin merin midalu fure zikur hambara ibe war kenchen kam senas mi hasoko babar mi honti betan tanuga ke zikurta e korwan ke vikamuga vi sadi zikur ki kam sanemi ha undagunu agota kiyumman ebe sunnatuga amur korawafa erje ko ke defan miskita vedi badana eka koneka mi ve bar bara kurwan ke te defan kan nahi korabedi hadis korabbe ka undagu agota nokiyashe namadu gavis em jamaatu namade kamuga vis adi namadu nimmaf ke zikurta bes kari ganna mi ha undagu ana minbara kiyumaki rangalu kaminnu ekama mara bodo samal kame dinu muhimmu eme alme zikurta kiyaruga hamekane du haraka kollage mi zikuru adi adu kam fata hisab nimunu kamuga vies sahhawan kamuga magina merin deke wada ganna mane heme ma egota mi zikuru kurevidana zikuru ke me kudame merke kuma ekane tan kole bara hama emihaga ibe barabbe sama kiyamun hin hadir kuramu dua kurahin wata himmachak geneske me zikurta kiyamun dambe demme amiga me sebe wa genna wafa me zikur kura eruga me komme hen adu even jonto no tanunto me ekama gumiga hama sahabas fulaki wargene men raju karwa bas fulaki asagum sadirasa korwe men raju karwa bas fulaki emihako me dulun ade kiya adu nemun kumgas du haraka kurana ma ei arai bahugese emihako ecce kikama beleven du haraka kurima emme kodamenu evaru korama namadu ga ekani namadu kodaru sikurta kiyaruga emmeru emihako ada konoma den komme halegas komme waguteggas allahge matin hadumu kore dan dehnas misak fahana terega fatat bar madu tanen ebuhuri nahi korawafa zikuru kurum den efahuga me annani uriya hadata gas kolan hurege shinde indegen oshoygan zikuru kore vidan hamme kamuga bar alwafa ebahur kid koran ga attoga sad ekamuga hudda devafone ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fulu takabbala iruga kalifano sama egota amal korawafa wani mi kolan hunna wagam shinde inna waga sad oshoygan se kalifano zikuru korawa ekman kid quran ke waruga sadi henduna havirga zikuru takkar sad enu zikuru takkar sam huriya halatek semihaka koregen ustan ekamko e zikura wake halatek hore kiyuma wardugan asfawana me gotaka hore no te shinde no ta osho oyegen kora zikura e gadi kurun ei emme idegen ma gotaki
دمسا ذكرك وترت دميك بيانكو من مطلق ذكره مقيد ذكرك واهك مطلق ذكرك مي وكي عدد كاندليك نو مثالك سبحان الله الحمد لله اميك مساك مي فوس وقت اللي تنقدم مسجنا ذكرك يا بينو مجام استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكي وقت النوت وكي عدد كنالا هم اميك هم ايغوتا جنا ذكر تكيو كم سيوچكيو سبحان الله الحمد لله والله أكبر هذا ذكر تكيو مي كان مطلق ذكر تبكي عدد بكي وقته كان ريجي نانا ذكر تدين يبهر باي حالتك وقتا من بروجس كان ريجي ما ذكر تاي مقيد ذكر تك فذكر تا كيم واني كان رفا وقتا اتنجا حال ترياك كون عدد وكاي يتر كرمه انه في دين يبهر باي ذكر تا ذكر تاكوغا ذكر يفور جنان كيوم مثلا نون كما دهوا باي ذكر تهم فد ذكر تا كيدا نفور جنان مثلا سميامو قدم ساك ديها فارو كما نحف فار كما نوت تيم فار كما ميغو تواردك اسفا ذكر نبي صالح واردك اسفا وانما ذكر كياني كانل فوا غوتو قد ميغا استو ميوا كنبر بيان قرباني هي دينو غا كنتتا kurumuga waahkelman dakkaa fawaar ekamuga fettan ota risalata liwa faril man bidwa bassa wafan debeka ei diinuga alla taaraf kure kantat ektere ekkamaki bidwa idafiya eyane kankam mi tur kurebe bidwa mi nota mi diinuga asfawa gotaka ekgwa gotaka kura kantattawga ebahure mi misalaka diinuga moti wake adadaka kame kurma kandalaf obwa everen itura no tam dino khandala fa nuane adade waniko mehko yang adade khandala ni egote kurun mi dino ge nahi kurabwa fa me ken adaduga sifa ka wagutuga megota dinuga khandalo fa member abwar badal kurma ki ei ekashigama kamennu emema mi badal kokkennu ane merugya adi kura irukam ga vies zikuru kura kamuga ves egota balanchen ei waki adade kanal fa zikuretto nota nota adade kanal fa nuanama e balanchen adade kanal fa nuazi korekot e adade nota halta ket kanala gen nuan henas jumla ko hama ki dan hame gota me adade kanal fa wanama adade tagiyet konot waki haatega kiyuma angawa fa na me haatega tagiyet kurun ei sunnatu kaikan wardo gen asfa wa gon he gota samalu kan digen kuriyeken dan de mege torum ميك فتوغا استثناء كروا فندنا حبير ذكر تو ترين بعد ذكره لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ميك ساتيك فهر مي فدان كيا فينما مي اسفا مي بني امي هيك مي امي هيك ساتيك هيوكن ليوفان ادي مي ديها علومينه كر فده ادي گتر من امي هيك هوريها مي فا ساتيك فا فسوا دبانا ادي گيتورا ಶೈತಾನ ಕಿಮನ್ ಎದು ಎನೆ ಮಿ ಹೆಂದನು ಕಿಯಾಫೆನ್ ಹವೀರು ಒಂದೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕೊರವಾನ ಅದಿ ಎನೆ ವರೆ ಹೇವೆಗೆನ್ ನೋವೆ ಎವ್ರೆನ್ ಇತುರ එකන් කොෆි මිහ කුෆියවා මීගෙන් එබ මි හදීසුන් එබ දේහවේ මියසිකුරා බෙහෙගොතුන් එවරෙන් ඉතුර කියුම මි එබ ඔයි ඉෂාරා කරවවාෆා මිගොතන් හුන්න zikurata නොත මිහින් ඇස්සවා zikur හසුකු මි zikurෙන් මන ෆාහ කරවවාෆ මෙවනි ei itura kiuma baro alowafa wa zikuren adi kivistan itura hanot hasateka fuddalus emiheka masalenne denge foga mi asaluna mi mirege mi program kure genda kastu kuri sabaki mi algona mi kuri suale mi sualo gas favani mi henduna haviruga zikorta kiumuga madu minbare vehi misalaka biziveken uleva gutuga eba inge henduna haviru kiuma sunnatuga wartuga aswaki zikurutake eba hurika eme haltuga emihako mi kihinetto hadane waki zikurutake kiyane tanuniyamu waki madu minbaren oeto e fetto gaganda kay bohre dihe zikurnu ne fanaraka zikuru hendunu kiuma nota havir ko mever madun ase bohre emitano kon zikurutake to kiyane kon zikurutake du kollam sak busy weken da bagutuga eyasto ai suala keden egota waki emme madu minbare veto nota gina minbare me zikurto ga veto adami huriha zikuraki henduna haviruge zikurtag asfawaru asfavane in hadisakunu ehme eke hadis tawge aswane eke zikuruge makka eki minbar no tehen ibarat kon dannawana ma kom zikurakum mes medibani
khasa faada den alum tenen gina mihun handona haviruge zikura me kiyumuge muhimmukan engigen kiyam fasha iru galgona gabul kore gotuga me waki maqsadegga hama wargena muhum kiyani hama e hama sharai gotun edevigen warangalu maqsaden ei me jinni shaytana kima rakkatari uma emiheka kuredan musibat taka undagu takun rakkatari mun gotun gina mihun me zikurtam me kiyani ehme eke hadis ka huri eke kankam rakkatari kan dibu misala kam meheko hendunu me la ilaha illallah la sharika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in qadir kurin aro me bayan kore hadis hadis ke ne satek fare me kiya shaytana ki ba habir wande me ko rakkatari wegen dan ehme ekan e balibegen de adigena gona mi faafu sewma rahmallahu ma mekan tatta libegen e de ade mi matiber ajuru libegen bade em e zikru kima liben e ajur hama egota e bohrim saka la mi auz bi kalimat la tamat min sharri ma khalaq ade en zikrek bismillah alladhi la yadur ma ismi shay'un fi dar wala fi sama huwa samil alim mi fada zikrek kiya fiha mi hako edu huge nurakkaatari kamu eke vis gellumekum emi hako rakkaatari daanekam ge malunna gabu korena mi suwaluga emihako yahani ekan kama behekut misala ka emihako beenumani emme minimum kom misala rakkaterikam beenumanna mifada aamu ibaratakum huri zikure kiyafina ma emihakan if maakkan hasil wegen dan ma auzu bi kalimatillahi tamat min sharri ma khalaq me zikur nota bismillahi alladhi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa as-sami'ul alim de zikura kiwe segota jami' maane ade shamil maane ekulegen ba de zikura me zikurta ke egotan hamekani zikura kiyalagan fuddala ede mihaka mi kidan zikura henas mi galun fa kolam beenum wani mi henduna be zikur kiyami waguta be gotun ilmerin wahaka pula dakkawa fa den alun swani mawluga mi liyum tarjama koffa ega alun hadawa got ibn qayyim li wafa liyum ega bayan korum wafa wan mi henduna habir zikur kiyambi wagutu ten e waguta ki fatis namad bangam fahuga adi asr namadu bange fahonota namadu nimigen fatis namadu nimigen asr namadu nimigen ei astu magadu gotega waridu asfa wagutaki eme de wagutuga me kiyuma elmerin ebbas wadagen da bayin elmerin haveru ka zikurta magrib fon kiyene kamas vidalube e den ekama be kun asfa general ayat guge emana kurumga yanna mi tafsiru ga khilaf taka bina kurba henas hama jina elmerin gari hoga fatis namadu ga fahun ada asr namadu fahun zikurta kiyum edwegen den misaka me ku faitu wanium me kama dimawegen fatisna musanu hele nuniyamun mashghul namatun wagutun tanaka danjon ehalato ge ena misaka den irwara fa kidanato nun hendunu kidanato adi asuru fon kiazi kurta magrib fon kidanato handanate gen nuni mashghul wegen nuki horimi kege masaba hadakamu arun dawa goten al-hafiz ibn hajar idala fonna ne gote me emeka faait wejjam hama izikurta me ege fahwa gote anur tehem gote kiyam biem saka fatis fahunu ki jamun irwerima hendunus kiyam biem irat korve rakatari kam kan hisabun hasil wegen dan ehnas emme molu ituru gote ki emme khilafun dur gote ki kanel fawa wagutu ka kiyun ehmi gote bisna iruga me ek mashkul wa wagutu ga misa havir wagutu am kurko kiyale vedetin zikor kiyala faita datana kadan dima fahoden anakasemi ha istigrar wa misa kam me tanek bahekkamati ganune kare ganune am datur kora iruga ves de wazifa gos zehen tanek gaves emi ha ko datanak gos kodo ko garar wedima wagutel dibunima anakaves me den hori zikurta ves ki dan hem hori azikor ekko kiya kabes kom hennu je ene samay bakiya fahun anaka zikurta oge den hori baves kuriya ken devidan emma jumla gotegga mi fotoga e bohde maragena zikurta bayan kora wafa mi ke zikurta mi rakater kormattaga asbab he margon erat kore biamu e link ta share kolla dena mi sheikh mahmud ibrahim de wafa hisnul muslim ge de tarjama ga ek link ta epuga link ad pdf e tura mi ingres bahama sete e bohri hama egota mi fotoga ves zikur kormuga mahkama behegotun kena hadis taken adi eke hadisun mi anota eke hadis ka barolo fa zikur taka egen dibe faida to gawah ka algon mikia fotoga waridegen asfave adi mi eke hadis kam kuren dan sa sayyid al istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني مي دعاء emi hako dua mi note zikuru haviru gadi kiafiamu egotu hore miha Allah hadar tauba uma mi war matver ibarat taken hadis ka asfon hem zikuru kima emi hako barakat emi hako dibe makka ma ifafo sew de emi hako egotu hore maru jamirad kurbiya suwaruge wannan
فدا ماتيوري عبارات اكو فما جامع ورا مهم شامل حديث تك مي هدنا هبرغ ذكر تك بهغتم وارد غاسوا صح حديث توغا وارد وگن اسفا مي بني اهمما مي ذكر تك هم ورا مهم ذكر تك امس بيفلاكو مي بيزي وگن مس اهن كم دماغ وگن مس حالگا ميكم دورو هلي nuwe nota medunu kendene gotega daimi gotegga mikan korbeto masake kormana darinna ves mikan mi kiyadi ekama bar walamman mi argume mi saudi arabia gulun ir wara fahaga vetanu ga hodu verinna ki hama general ko amu ge heter hama ginna mi hunna ki de mi ha rajya ge sama fahaga ve war ginna mun henduna habiru ke zikuru kiya mi hu de mi ge zikuru ta kiya ver hama furi hama yagin kama ekuga kiyamwan mi ge faida irad korbiya dibena kama ei algona fahaga wagtuga me mihako dini helun tarika umfahu adi me zikurta kiyam fashama fahuga mihege direluma kantatta istiqrar wama adi baraka levuma heukan libuma egotuga adi rakka tarika mokin hasuko rakka tarika muga hama wara boda fahaga me zikurta ka rakka tariwa mihunna efeda kantatta dimawa minwar kuda adi misalaka me jinn shaytanu ke fushum kame nota esfina kame dimaves me zikurta amu gotekka takuraruko amu komme dohke sendona haviru kiya mihun ekankamu araganna faseha kama fahaga wara boda hemema mi wara muhimmu zikurtake me bis khalaka farwa kuda noko hama komme duwahekka ves hama me hendona haviru ewagotu hodagen me ekan korabu wara muhimmu hasakam saka namadu nimma fa inna tanuge indegem sama kiyala nama me hakan hasugen dan etanaka danji he nama kuri me bayan kuri hen kommes waraka me fasihan kiyam hori zikurta balafa e zikurta kiyafa den e fahu data ka devuni manekkaves e den hori zikurta kiya adi fatis fahum faait wejjamu hendunus kiya me asur fahum faait wejjamu maghrib fahum es kiya handanati ke mes enu sabak warsnu kijjanama emi hakam me hori hazikure ma kiyeto beluma ki wara muhimmu kamen hama ebes laduveti kamen nek me misalaka handanatuni manune oluni ma hama eputakum mes balagen hode pdf balagen sama kiyam bi hama ei emi haka allah hademe du kame muhimmu kama ki hama miga manata kama du visna fi kurkuramun allah daratun ede halo dua kura gota me zikurta kiyum erun irad kore via malguna me de faida hasil wegem dan emi sabon me mi fotuka meheri wahakata jumla gotekka muhim wahataka adi alwa alif matal gon den mere sual kormuge fursatu holwalana holwala mafahu salis fahek mere gemeti alwa kur kollana me wagota me mar kolgona mere sual taka jawab difa nimma da inshallah mikola bas sual de fenget student Infahar over it again. More fahar kiyagen ege asadi singile to ajuru. mer debfa me va sualaki mi rukuga kiya mi zikr detto ever gina umsakan nuar kafarunot ever gina kidan ad timassagen mare vidalawani nabiy sallallahu alaihi wasallam kedefanu riyalukan koleviruga mi war digukon eba kiyawa vidala adi ba riwayatu gannane kedefanu e digukon giyamuga hunna memwara befaharu kedefanu rukuga eba onnave eha gina irwante ehme emasa waake dekke velmeren safahu gelmeren ta shalbani sifatu salatu ka sarun handama gotum bayan koruma fawani egota mi kadefanu takuraruko ekiwa zikurtan no kiwe ehen ono anaka mi general kon namatu ko hori haraka wadakwar idmere midaluwe namatu gebes tanake ekkada zikuren nukiya uruma amur kora fatan no negamane ke bistanaga hanunu hunnan sa imamu itur wagutu denyamu हम तकरार को जिक्र किया नहीं मैं मसले तो वादे के मेरे दार हम तकरार को हम साइ सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम और हम तकरार को नवाफहर के नो ये तम एवर गिना में सम ओनहिर अददकुम तकरार को मुंदाम भी हम सुन्नत गवा कम है मैं वाजिब मेंबर के फहर सुन्ने को तो कितिम फहर देंगे बरे इतुरब बस हम जिक्र तकीदान एमी हदीस तो गादी गए मेरे बयान को रवाफाने देंगाने भी नमाज पढ़ी मां जिक्र तो बोलड़ी तो मैं पर आवाज क्या था का दांजी के जेदु के दाव पुरो बदे एगो रावण आदे मैं नमाज के फाहम क्या जिक्र तो देता
ad ba mi har dewan suala ke namadu ke fahum ke azikurta bay fahar tanaka danjege awas kolla fa hingamu misaka kiyamu diun ega inmeren bayan koro fan furihama gotaki hishinde inde kiyun kamuga kuren si bayan kuri hen kalemi hage hin haadir kokgen dua kora gotan wata mi Allah hadir tuke kama ede gotuga dua kur mi MF bodan ege faada kura gotek hen befar wagtiki kada awaha mi tanakadda hingaga tima ingilita kumisaka mi gunani guna eruga mabadaka mi kiyeche metu visnumuge visnumen nugengule veden emi hakkad baanugoteki mashghulu wima fikur misaka dama tanaka dimala nunia biskitun kunna gota mihunge tere ekan kamu tere mara boda me ko gafilu bomuge fursatu bodo egen de mesada ka bayan mare gota vidal be fare me ingiye zikuru kurane dula hita ekan kamu ena zikuru korwe member kude emema rangalu gota ke hamishin den de kuru henas me ena emi ko zikuru kurikama vane de du koloma vorego rangalu hama mi hingamu mesadi tanakaddamu mes zikuruta kiyaf yakam furihama gotaki emiha ko ede ajuru hasil kurma furihama ajuru hasil ko medenama hasuka me namad fam kiya tasbihata eta indefa kiya nimmalum fahu gaden heduna wel zikurtan adi faskol des masne emiha ko qararwa tanaka gossa kiya la hin hadur ko kende kiya yakam ko mi namad ko fahu kiya zikurtan rawal gotaki eta indegen furihama kolla den ef fahuga tedwegen diu بعدين بفرق سؤال متى ممتاز سؤالك يعني ورفعه فنونو فوتك وي مي Eduna haver ke zikurta har me kiya foto ke bain zikurta e kanalek mi ka sabi tunwa zikurta ke kiya fa e suala ki e zikurta kima kihna he yawa آدمی هندونا ویرگ ذکرتا بیشتر نمادو که ذکرتا کم گاوه سپر علم بنی اگه من تو باهوش کرا و میکوری سر خلاف و دافره ذکرتا دم ساکا الان میدن نفای می اسم مسلم افتو که سپر علم بنی اگه مسح کام تو که خلاف فهوری باین حدیث تا هندونا ویرگ ذکرتا تیره مثلا شاید بانیم صح کرا و میشه باز صح کم دیگه و دانو کرنا و حدیث تا اهم شيء سعيد بن وهب القحطاني فاللي يوفيرو شيء كنغلوا في منهج كي بيفلق علم كما مي علمرين بس ودا غنوا من حديث فن فن بس كما دكيلوا علم شهالباني كم غويس شيخ ابن باز كم غويس ادي سوري كم ودال في سوري من شيخ صح كروا في حديث تكمي ايغوت بلا اجتهاد كورون وتمي حديث كعلمغا mi bawaake dekkebe femmaruge ilmeriyaku egota vidalu fotiyamun efatuga imanuwa fotun emema ei massadennu egota mi itibarure ilmeriyaku egota vidalu mi jananaku asumit mi rujoba never fula nota massadeken ei amunge tere mihako ena hadiseka nota dini massalega mi ilmerega baha egotan amal kore vidanto nota nunto me armi ilmeri bassawan mi hun timbaykan ei mujtahidunna دين كيوا ميهنا نوتا كيوا كودينا ادي تيمنا بيكان آمنا مي تيمبا بهالا ايروغا فرتموتي مجتهدون ميهنا كي مي شروي علم انگه بدانا بيكالو بيفلنا مي ديني حكمتا دراسة كوربي ابغتلي بجامون ادي مي فنا بوس بيكالو مي اكم دراسة كفيامون ابس ميهكا تبانوي اي حديثك مثلا صحكان انگه هوده فدا فمبروگه ميهو efada mihakan huddavegen noe hadisegge sahhakan engijjeyam not e sahhanu hadisekan neegijja ame engijja halatuga den tabawa kashe ehen ebes mihakan ekamuge demote ame ijtihad korumuge wa kangeto ehema devana darjaga mihunna ki bayam masata dalilto ka ko enge anba masata neege mihun efada mihun enge masato huddavegen no hemeke tabawa nehenas neege masato ga evora me fonna bosen mereka tabawa huddavege be den etin mer dalil kan gafana qur'an ga to fasala zikrin kuntum la ta'lamun tabam neege nyam enge mihun ga to ga sual qurashe mi anha jumla gotega mosofi ga kina fetto ga en mer bayan korwa fawadi ege medu ilmering medu ga mabudu khilafenne masal den mate amunge me hunna ki dalil taka taba wa note dalil taka sahakan gen fahara neenge adi me dinu gona rangaloge neenge mihun emi hunna me itibar kora adi dini ilmere kam qabul kora me kara hafa emi ko bunde gota taba me kibe zimma bari wegen dane emme haate ka fiya kandelegen me dinu ga oikote nonkan emi haka
engi bayan wejja hatuga ilmeriyaga bas mihekos do kollam wana mi ilmere mige bayan korogota ehma mi algon me saka amugote mige me amirangal fotte ke me foto gonno tabawan hama mi saka mi bona fotte ke same gota mi usudum badar hama rangal fotte hama tabay wargo fotte den eba huringe to mi bayan ilmerin hilafwa masalan adi mige maccabina be ei ane fadail amal ganota amaltoga makkama behegoton warid fa hadis takuga ei mi en amal kore vidanato ඒක හුකුම්ත බයන් කොෆව හදීසක නුවානම ඒ අදි සහනු හදීසක මුගාවියස් නේතෝ දැන් මීග මිසක එමම් නවවි ෆද බේෆුලු අද එනුනස් කුරීග බොර මුහද්දිස් මෙසදා වාහකුල දක්කයි බේෆුලු බොර වඩා ෆා මන්හජෙන් ඒ හදීස්තවගේ තෙරෙන් වකි දරජයක දොයිෆ් වෙගෙන් ගො සීදා කනලගෙන් දොගුවේරියකු හදීස්ක නුවා සා දොයිෆ් ජිද්දන්ගේ දරජ නුදාවද හදීසක මුගා වානම ඒ හදීස අමල්තෝගේ මෑක්කමුගා tabawidan to nota nonto den algon handama goton Sheikh Abdul Karim Khudairge thesis Sheikh liwa fawani mi mawdu ke Saudi ga mi harunne be emme bodo em muhaddis mi Sheikh bodo tilmerin committee ges be fulla Sheikh mi mawdu ga bar rangala ifatuga wahak fulla dakka wa fo den Sheikh ifatuga raju korom wafa algon handama goton yam onnani egota me hadista me akka be goton ilmerin hilafa fani fad hadista ka amal kurumuga mi ilmere ko mihun sahakama deke wada nugenne ves mi daraja balikash nuwanyamun amaltoga maakkamuga hadise hukum bayan ku fi hadise ka nuwanyamun e kamekka tabawe danu to nota nunto em bayan mere midalun tabawe danu hane bal mere dan taba no evena den taba no evena kama vidalwa elmerin hasu hujjatuga ya befron gennawa sababuta ma warugada e wagotake ekkama ki misaka algon me dennawani hadis ke teren ebutte balikash hadis ke tabawe ve wattarta ke hem bona iruga en we ingene ilmeriya kannun ehnu te emir hadis ke bor mihun hadafa hadise gota kiya hadista bes hadisa ke bes gulunne wahaka ta bes bor hadis gota mihun kiyagen fettoga lefori be wahata e mawdu hadis emmeke den e bor hadis ka dhaif jiddan darajadda e hama sida kandalegen dogwerinna olwala mihun hadis ka hori hadis ta bes bor e mikal hadis ka amalen nukurane bere e kam wagote ke dhaif hadis amatoga makkamuga kidane bunima den amu mihunna e komme hadis semum me kiyane e terege bor කඩලෙගෙන් මිගොතාවස් නොකියන කමෙන් මර විදාලවා හදීස්තා එහෙම ඒ මස්තල බදිමාවේ සහනුන් හදීස්තා මේක අමන කරවේනේ බුනීම එහෙම මේක රංගල ගොතකී හැම මේ හැම සහ හදීස් නොත හසන් දරජා හදීස්සා එමෙ දශු දරජා අමල කරේකෙන් දාන දැන් බයින් දාලන කමිහක අමල කෝ හුස්නුවාවරන් එබොට්ට සහ හදීස්තක අදි හසන් දරජා හදීස්තෝගා මිෆදා වාරදුකන් ආස දැන් අලෝන හොලාසා කොල්ලමු තිමසා දන්නවානේ ඒක හම ආමුන්ගේ මෙහුම් බලාෂේ මේ මිසාලක අලුන් මෙදෙන්න එෆද ෆොතෙක් ගාස් වතිය මේ රංගල් ෆොතෙක් කම බලන්න ඒක හම හොරි හදිස්සස කී දානකම මීහක මේගෙන මේක හදිස්සෙන් එයි අනේ සහනෝ හදිස්සක එහෙම ජම හදිස්ස එෆර කොල්ලාව දෙන් හොට හදිස්තක මිතබවන් දැන් එෆත බදාර හම ජුම්ද ගොතෙක් හම කුරි මෙදෙන්න මේ ඒ හම කොම්මස් එල්මෙර කො සහ කොරම්වා ෆවාති වෙගෙන් ෂේ ෆතුක හිමනවා ෆාන් ෂේ ෂරුතකේ ෆතුක මේ ඉතුබාර කොරේ කොම්මස් හදිස් එල්මෙර ෆහුගේ එල්මෙර කමුගා වෙස් සහ කොරේ වීම එෆතුක හිමනවා ෆාන් මාමුන්ගේ තරේ කොම මෙසලුන් දන්නවා නෙගොත මේ එෆතුක හිමනවා ෆා හදිස්තා එගොත මේ කීදානේ හම එෆතුක හදිස්තන් එහෙර මේ zikirta hama henduna havira de enu wagtuka hori zikirta hama kiemun damvi enu gotaka waran itubar kore gotaka enmere ku vidalwege nuni kom hendu kalno temhe kamende dirasa kore femmaru ke enmere ku vejjamu ega wa hadisekke sahakamedu me emeka qabul nukare venyamu tu kollamme adi ebe hatar wakame ngeta be fraswalen otiyam आज सवाल नतिया मरगण मेरे हमें निम्मालाना इंशाल्लाह हम देंगन हफ्ता फिशिंग देनमा देते रहेंगे दिन में प्रोग्राम कोई दानी रात को वियाम कम में हम वेडनेसडे नाइट एक देनमा देते रहे प्रोग्राम कोई दान देंगन को बादानी रात कर वेन का हम फोते में प्रोग्राम का फिशे तो देंगन हफ्ता फिशिंग इंशाल्लाह में कोई समा برسالة تبص هذه فتبص بفتوق أمي برنامج قالوا ما نقول يا كنجوسا ميتينجا أهم ما دعاءك الله تعالى منا فهذا هو العلم دبو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك